Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Salbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No, personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Sakbay na, pagyamanan mi amin as supporters iti daytoy ay YouTube channel. Bueno, manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan anapauluan. Naisang sangayan, dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Unay kamutan Isidro. Nagababaday ta akayo ti lukban. Di mo lakit makalayatan. Laklakayan kan. Unay daytan kaka. Pagkalayatan na kiden, paulyan na. Mapisangan ak meten Agraraman kamutan niya. Solno tutupay day ta, tapno tumibker tabagem. Alala, nagbastos na ito bakbakitan. Ay di nakawag-awagan iti kasta Awagan na tupay tilak-lakayan. Sikalat may mayatan manang. Ay na di nakmanaw awagan iti kasta kunakmag. Ay, sakamukan ka manang Clarita. Ay tibabeng ka na eh. Anya nga ron, tikayat mo ayawag ko kin ka. Klaro. Sige, manang klaro. Ay ko, slipangol nakmatan. Klaro kunam lang arudan. Inikampay lay ti silpo na amanang. No de kakit doldog sidra. Oh, wow, thank you ha. Gets mo na. Like it. Unay daytan kaka. Susanti, nagkunang umuli ka dito nyog. Matnag kayo. Danag mun aya, nagbaba. Kan di nakman awagan iti kasta. Tama nga numapalapal ka. Ay, sorry. Uncle Gayam, nalipatak. Si pawam ki din dagito nyog nga itinag ko. Ane, ay, jak kabalan ante. Amang ano, agdiso pa itirupak. Dadaulag kit din, ti kinatarakay. Ala, aglisi ka nga raw, tay purwak ko. Ning, talaga nalain kayo. Karatindagan na gitinyaw. Lay, anya na ita. Anya tagkanam tuog aya. Ay, hurayak na nabaring wasamat maturog. Sino aya tagkaraban nitong dita. Kumalay at kakitdain tasublatan nak. Ay, sos. Ori tangdanan na kiti milyones. Makakalkalay at pulos lay takit bakitanan ang mabanistak akas larugit. Ay, suluemon kaka. Hawan kan Isidra. Awan ngamin pulik abakas.
Adu mo tinaalayo anyaw gantay. Uncle. Di nakman lao awagan na niti komporme ka na kita. Ay adu tinaalak. Nuna nang danak, di sayang. Nakaminusak. Isuada kayo. Imbes amanang tangdan kayo iti uray anya at trabaho. Da kayo, ti mga ramid. Depende mo ta. Kabalak tupay. Da kayong tulakit din nga ubeng ka napigpigsa. Awan uncle. Ay, sana ka gaya mga awagan di ante ka na uncle niya. Nalipatak man rin. Mati kawak na rin. Agam, jak kabalan ti kabalan niyaw. Ure siyak ka. Jak kabalan na ita. Ilakit agkayang ditan. Agtal na ka man Isidra. Sulnutik tupay dayta. Ayan. Bastos talaga tingiwat mo kabagis. Awan pa'y ka disi-disintem. Sa kayam din jenwang tengkag pastor. Ay. Naitakot bakit tahanan ng saksakay tinuang dita. Ay, marunot ati bukot tinuang kabagis. Sino ka din nagdisa nga ili ni Uncle mo Clarita? Clarito. Claro, kung ako ma. Teenager a boys, uncle. Ay, ante. Makatikaw kayo mo ngamin, uncle. Ay, ante. Hala. Hindi naklaw awagan na niti kumporme karagita. Tapno di ka matikaw. Ayun kaya. Nagkuguwapo na ka niya. Nag-cute da. Aya. Oo, makapakiling to na buns ang arore. Amot ni uncle. Ay, ante. Di na kong awagan iti kasta. Piwakag tangiwat mo lang. Makatikaw kayo mo nakabalay. Sika lang, buti matiktikaw. Sakit saan? Ay, unay daytan kaka. Kamagis ko na taraki. Aday baga. Wow! Magustuak ti panagsasaum ita kabagais. Mayat ti aldaw mo. Magustuak na iti sa nga ilim. Nagkukyut na. Mabalin ti umabrasa ka na kuwada. Ay, sabali manon ti adda iti ulom kabagais. Kumursunada ka manan. Si kamot kabagis. Kaslasaan mo mapadpadasan ti kumursunada iti chicks. Ay, awan kanyak dagita. Talakayon ti riknak. Agraraman ka mo niya. Saan nakasumayat akasken ka? Sige. Tani, inak pa itayan dagiti barkadak. Sumortak. Tayam amuna ka na ay, saanen, kababain. Ano niya? Nagpaidam ni manang Clarita. Apay ay, uncle? Di na pa'y kaya tamamamok lang iti gagayim na voice. Kunam na no, daka sa katao. Bayan yun. Adupay dita ti magayim yun. O saan aya nga agduduma mo ti customer yu ti parlor.
Wan matkat di Aywan, kumusta mo't nga iti parlor yo? Ay, mayat napigsa. Isungaro da parpartakak ti agurnong tapno dan tumet para iti masakbaya. Ay na, nagsaya atan ti kasta kapanunutan? Dahita ti manaem kanyak, wano tawidem akababalin ko. Kayat ko dayta, uncle. Kat dayawon kayo ti dayta. Saan kayo akas kadagiti daduma? Nga igastuan da, ti agduduma lalaki. Ay, saan kanyak bakit akon? Ha? Apay, Awan? man nakikayemak met kat. Saan asagad sa buto nga orela masimot ti bulsak. Diyak kaya ti kasta lifestyle. Limpyo ak nga ikit mo, Cherry. Nagsapa kayo na rumorante, uncle? Kasta talaga tinagagat. Ipasadak ti tricycle ko, tapno ado ti mornong ko. Magnan, ti rigat. Iso anasken ngagsalukag da tao. Mat asawa gan anak yo, ante? Manan. Tinak man law awagan ni ti kumpormi kadagita. Saan kayo malangan nga awagan ni uncle, wano, ante? Pipiapay sige. Tayo na kung tapno makaaduak. Ay, bumaknang kayo, no kasta? Awan dakis na kanakan. Dayta ti manaem kanyak. Kinasalukag. Panagimpad. Ken panagurnong. Tay kunada nga ruden iti Ingles. Early bird catches the first worm. Dak naawatan, ante? Na, bird lang di mo pa'y maawatan. Ay unay daytan. Uray kasjay laeng dagiti agkabsat nga angkel ken antita. Pagulidan ng damit. Wal nga raw. Bilibak mo ti kinagagat da. Nyaan tila unay. Agtrabaho pa di ti unag ti balay. Kalpasan na, ipasada na ti tricycle na. Nagadon turnong na. Un nga rod, nagimpod pay. Saan na akayat ti manang tangdan. Bakbaketan na nagparagsit. Kasla lalaki. Lakyan nga raw. Sikamag. Ang bilibak ka na kwada. Amom seri. Ure nung nagantil nung naduman ni Uncle Isidro ta amo na latamot ti agkurnaw. Amuna kontrolin ti bagbagina. Saan akas kadagiti daduma babakla nga iibus na ti kwartada kadagiti lalaki. Ngam, maray awak kina Uncle no sayat-sayat. Ure siya. Kayat ka. Naimpod ni Uncle. Angam saan mo't nga imot. Pudno dayta. Nasaya at ataon, Uncle. Naragsak akasangsango. Makaparayaw iti kasya kinatao na. Naisang sangayan. Naisang sangayan akinaanos. Hello. Speaking of the devil. Ada kayong matgaya mo, auntie, Uncle, este auntie. Anda merienda ngayon sangpit ko. Wow! Agtimplak nga rodan, ay ti kapita yo, auntie. Ay, este Uncle, ay, auntie gayam. Mayat. Kamat ti matikti, kawit ti bagbagim. Kunak adina kun awagan iti kumpurme ka na kita. Darasam tagtimpla ta makakapkapi akon. Nagimas mata na ito ginatang niya merienda. Ay,
Special pansit na ita. Apag iso, adamot ni auntie ay uncle. Ay, Jesse, matikaw ka talaga. Ay, timing mo ti sa sangpot ko Madamati merinda yaw. Ala, sumango kamatan kabagis. Di kayo? Adda na yun da ito'y merinda tayo. Di magasak dita iti special photo. Wow, nagimasan. Ala, irwar mo ang tamangan kamatan. Ay na, makaadua ka sigurado, ta sana ka nagmerienda di parlor itay, isupay. Ay, uri siya mo Sana ko na nagmerienda itirwar, ta isupay. Ganyan. Bumaknang kayo, di na oras no kasta. Maulser kayo, mait. Unay daytan kaka. Makapangpanganak itilukban Di ko na nga ginaw kayo. Siguro. Job. Ingka mang kalay atin iti may sawon no dualo bandita. Ay nakabagis, aday ta kamanan. Paulin nakmanan, itijak maul-uli. Langgam, nagababa. Kabalam dayta. Buru-budur kamat. Ano Salawa sa... Ay, dak kayan. Nalakaya ti mabanistak dita kasla rugit. Just ke. Sika na ti umuli ta. Nalalaing kamatlaan kabagis. Ada ngamin puli machita. Ay kasta. Ay, San Isidro. Sa taklarita ti demonyet. Ayun ha. Ay na, agkatos ka maimot kaka. Unay daytan kabagis. Pitik la dita ulom agbuatit kan. Kasanun ngay, no nabutakan kay ti bulkan, di awanan nang uripaspas kan. Ano mabutakan ti bulkan, ba't ngay bagbagam? Over kamat kaka. Unay na itam. Auntie, uncle, arayatin tayo ti karuba tayo ani Lolo Isko. Ha? Apay? Agan ano? Agpatpatang kan ti rusok kan barukong na. Kan agparikat ng umangas. Asos, kasano nga rodan, sa anak mo ta makabagkat. Ni manang Clarita ibagam ken kuana. Apay, anya ti parikot yaw. Tulungan tayo ni Lolo Isko ta marigatan. Nagparayat na kanyak. Iso nga agparayat akmat kada kayo. Sige, awan ti adu pa yan sao. Tulungan tayo ti karuba tayo takasimat. Ay, saan ka makatulong ang ibagkat? Mabalin ko ti tumulong iti pinansyal agastusan da iti ospital. Mabit lang ta, mga laki ti kwarta iti kwarto. Sa nabali ta sumaruno akmat lang iti ospital. Aglisi kayo, ta bagkatot nga ipanigit tricycle ko. Nay, imbaklay yung matan ni Lolo Iskaw? Alangan mo't nga igpilak, wano paring guyudag. Agyam, anak unay, anak. Iti panang tulong niyo, iti asawak. San nyo na panunutan na itanana? What are friends for? No saan tayong agtitinulong? Kan awan sa baling agtitinulong, no saan na tayong agkakaruba?
Naisang sangayan kayo at talaga. Naisang sangayan ti kinatao yaw, anak. Naisang sangayan ti kababalin yaw. Talaga anak kasing-singpet kayaw. Awan ti makunami kada kayaw, karuba. Ay husto na nana, may tayo ka kun nga gingay ti ulep, karang ita pamadayaw yo. Unay daytan, maitayo ka laang nga gingay ti bubida. What? Ay anak, makaparayaw kayaw. Naisang sangayan kayaw at talaga. Nagadumot gayam ti kwartayo. Kasta talaga ti managurnong. Iso nga agurnong kayo meten, tapno adan to kauten nyo, no ada emergency yo, kan into naglakay kan agbakit kayo. Nagsaya at dahi taapang magbaga. Manaw tikas kada kayo. May sangayan kayo. Oray kastoy kami akit kita inyo tatalaga akastoy kami. Ti kayat ko sawan, inborn akastoyan ti kasasaad may. Awaten da kami man dagiti tao no saan. Tinapatag kat maaramid may ti annungan may iti bagbagi may. Iti pamilya may, kan iti sabalay. Kang runanda, ti annungan may iti namarswa. Punto na ita. Ina, talaga na isang sangayan kayo, antay, uncle. Sa manipod ita. Padasik manmat ya agurnaw. Saan laap padasan? No di kat aramidan. Ayo, naidaytan. Sakbay na, denggan tayo man pa ti masarita ti pagayam yo ani Auntie Jor wano Jocelyn Oblero. Thank you. Nakita tayo mo't papagayam, asaan aga po tabakla, wano tomboy ti may sa atao, kat kasjay nalatan. Ti kayat ko asawan, adamot puso da ang mga asikan agdayaw iti namarswa. Iso ditay tagibasitan ida, wano pag-aangawan. Tadamot dagiti na isang sangayan kadakwada. Pagyamanan tayo manan amin as supporters tayo. Dagiti likers, kan subscribers. Agyaman tayo amin kadakwada. Kat dagiti saan ta nakasubscribe papagayam. Sapay kuma, tayat nagyumet tinaayat apa nag-subscribe yo iti YouTube channel tayo, Jor Drama Tips TV. Tapno dumuras, kat ad-adupay ti may parang may apaglinglingayan, apakasaritaan. Makapag lilinniw-liwa tayo, kas may sa apamilya. Thank you so much to all. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pagkasaritaan anay tampok ditoy. Unay daytan kaka. Padaanan, dagiti sumarsarunupay pakasaritaan, amay tampok metlaeng diti programa tayo. Unay daytan kaka. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Musical and recording supervision, Giovanni. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytan kaka.